point de vue mpango wa RSM13 haini ya hoa ranzinda bosarar kamil za masihu na mrenge wa mrongo ili mtoweze fikra za Wadainu na shewo ngabo wahiri yao na waivumizao shatileo denini unji yao arama ejezao wazaze mdazaje no wana walindao dolanga ziletao holo holo mapesa ngajao na watoka babo Eujishino mushilio miyano Yesu ifulwa harikaja pikulwa Netamani watukufu wa hili daho la RSM13 nanu wananyasika wado walio harimwa imbawa ya hayo iho Al-Qahira waishilizi watukufu haina mbabaha nikawado mjihonda wajihonda wa harimwa daula ya Faransa nanu wajihonda wa harimwa zinsi mbali na mbali hola iho bushini ho Maroko nane zinsi za satine kawado waridungao walio iho Komori amani na salama dori mbele yaoni na hamba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh watukufu ambuseye hamadi ndamni kao domwazirenga haurajifu harimwa zepa saut za hemwa nama Sid Hassan ikao hadisa uzishemea harimwa zinsi huzamu sozino hauli ya he mahadisi kao siwi kaba majanda sinanyi daiman wasararu kamili ya he haina ya hoa hau hadisi wadzima zila mashakili kao do ziremao ensi ya Komori kazi tinyi jeni harimwa haina mkomori haina mbabahandu ikao do ya liu ya ukaya haina sirikali kao do iheyao harimwa daula ya Komori ya wasa ngwendao mbiyo kabisa hauwana nema shenkezo na haina mwendo ikao ngoreje zao ya Komori dingoni yode mana bokwe matangazo kwa tu saza jitahidi eka eshireje zao wandu dingoni deze fikira eka zitendwa shangwa ujuma hunjili ya haina mbabaha nikao do balio mkomori hautsanga ya hefikira iliri saidie ola dhamana ya ladhimu ya change hau yatsangi hata debora wandu wapuse wendela usoni emifumo ikao do yabira harimwa emakatianu yo wandu hadisi menji kabisa ikao wakomori wenji wananyasi wenji mafundi watu wenji wanashwa hatu ikao wafanya jitahidi kabisa haupara harimwa le dahola RSM13 hunu konsola harimwa le mji wa Marseille hautoaze fikra zao hosani mwaze mashakili na yala mazoea shikomori kao ngala tawa katimu injina khasara inji haku harimwa zetabika do zile mawenzi haukahendele yansi ngeladhimu eke daula waredzito bawo wa Komori wambe amina hawa wambe ye raisi ya wambe dua vahe wanansi wambe amina na buhamba amina du sedilana dasine sirikali hata debora ritowe haina shireji zao wandu dingoni hadisi ya leo ambosia tsunguliwa etemu ikawa ibalia haurambe de sujet abalia ukaya deze gharama zamali na mvuyu zahe mila na nsi ya Komori hola harimwe masiwa hata uja harimwe le jiji la Faransa ambose yodele zina la hema hadisi ya hatu ya leo deze gharama zamali na mvuyu zahe mila na nsi ya Komori hola Komori hataje wasiri haina mbabaha numkomori ya liyo khasa du harimwe daula ya Faransa le daula RSM13 watsungu wa nukta harimwa emazoea nezenugo za kimila ikao ngazilatizao mkomori mali ngazilatizao gharama ilizele hosi kwa leo harimo washilizi wa hele dahola RSM13 haina mabahanu ikao do walio no watukufu wa Komori kawa kansi haudunge mirongo yinu hautsangia na fikra hata haina mndu yatsungue enda hivi ya fikrelo muhimu enda hivi ya mila ya Komori ilo munasib ani ya lazimu ijojisa wanruwe werumie wa Komori leo ilidungane ne mendeleo soni ya sirikali waeleha hata debora wa Komori wansi pia uendelea usoni bazima harimaze nukute kaudo juzele habanu ngabwe kao ngizo shari'i ani ngizo halali rizifanye na za sabo konge ladhimu riziredi todingo ya ukayanga zilata wakati ngazilata mali haku yo halali haina mzimadanyi haina mabanu kaudo ya jukaya ekarisa rizivungu wabanu haina mndu ya pare harimale daholinu baada ya vumzi iliele fikra ya hizo yaunao maslaha nizo kaudo ya tohona maslaha harimaze nukutozini Osikuwa leo epahandani rinjia harimwe mila ya Komori ngao madzina menji kao ngarju ya vumbu wabanu ikao do Komori wakao yafanya harimwazi hafla na ila mila na tikao ngazindisao gharama ikao do za vumbu wabanu ihandani ngabo ze kalite za maulida ikao zofanyishia harimwa enti ngabo za anniversary ngabo le kalima la hukaya ngamrumwe mwana saya
ngabo za hakika, ngabo indushambao mawaha, ngabo indushambao karamu, ngabo ze majlisi, ngabo indushambao mdhahirisho, ngabo indushambao mbainisho, kama mdhahirisho na mbainisho ndo zina zima, ngabo urenda harusi, ngabo indushambao ukumbi, ngabo ambao mheleo, ngabo mtsamio, ngabo mahuyu, ngabo badiri, ngabo zindu, ngabo indushambao mjungu, ngabo urenga ufomana mji nana haine pawa ikao shurumilwa harimu na mji hauroha harimwa hirimu henda harimwa hirimu, ngabo indushambao mrema, ngabo indushambao pao na indushambao hasi. Madzina yanu yorumishia harimwe masiwa ya hatu hasa do harimwa shesiwa shangazija ngojo hunda harimwa nusu ya miji ngwajo hamba hasi au pao na nusu ya miji vambe mawaha, ngabo madzina bokao harimwa yavumbwa abantu boko nusu ya miji okwa yarumia nana madzina kauri yavumbwa abantu nusu ya miji uyarumia nana nusu za mila bokongizo man bokoze mila zinu enamne kaudo zikao fanyishiha side namna mji wasa wakao fanya sha na ina maana bokora bokao siku leo ngebido elehwa haina mkomori ya tsange imma ngone so namne kao ufanya nanu pezo amatso hao ka hakika nukta fulani ngefanyo gharama hakunge ladhimu rime harimola madhomana wa hatu were zito hata debora rilekeze ila mila ya hatu ze gharama zindizi munguze garchori jairi fanya mbamtsansa wombabi haurajifu mbabi ila namna zila nukta za hatu ikaudo razivumbwa banu ula urajifu namna wakansi harimazi maulida karjavumbwa tside maulida ya usifu mtume sallallahu alaihi wasallam shamfanu hama ngejonkiri kemdumshahonge muhamidi nambe ukanga rasuma maulida mwezi wa 5 ngao maulida ya mwezi wa fukari mathala ngari unaoje harimazi maulida zinzo mbili karafikana rasumia ho mwezi wa 5 au mwezi wa fukari baada ya ukarenge mali ya saya hala mazoea ribunguzeo la koka na ushinda ili ula mnaria lialona mrumshaba lende harimwe visiti shangi obligatoire yasome maulida mwezi wa 5 yardi yasome maulida ya mwezi wa fukari ngabo harimwa miji bokonge wesa waziransi nukto ya hazo ngabo ko daima ngwazirindao hama farudwi aya ngabo ngojokiri abase mwane sazalwa gusomea maulida aya ngojoshia sambo kaya ngari miao ye mwana ngabo za anniversary za howane kaunga zifanyishao hakika ngazendelao harimwa kalite ya gharama bokoketi na yushido ni utsushinda ngazifanyishao haya ngabo wasangu jambo kanga mrumwe mwana saya ngabo baadhi za michi bokonge kao shughuli ya kamili hata ngabafanyo usashi ngabafanyo namna na bala aringa mrumwe mwana saya lazima ze shughuli zinzifanyishia ngabo za hakika mogoni mweze ngwekao mafundi watu warambio kayo suna shademana kongari zile hao zila mila zonsi pia hata haina mzima dasia tungoka ijo kama sulaha ridofanya namna fulani anirishashize harimwa zile kaudo rionao ukazoti suna nozo tifarudhi nonga zila tao malinji nonga zijurisa ngaziju toleha ngabo zila depasi kaunga zifanyisha hola harimwa hirimu henda harimwa hirimu hama mongoni mweze depasi hizo ngabo ko harimwa baadhi za miji wahana madzina ya hawe ka uzipara na baadhi za miji za hao bokozo kaya differa hama ngojoshia baadhi za miji wamukanga rengao fomana mji haya ngojo Paris harimwa baadhi za miji tiheli kaunga juhamba shanga bwasako juhambo kenu shambao mheleo halafu ze kalite zonti pia mongoni mweze ngwikao wandungu wabembao kaya la ngazila tao zifanyao depensi hakungela dhimo zirwa zito haku mongoni mweze nukutwa ikao do zarewa zito haku mongoni mwizo badara vumbua umeze deplace mazaheze hirimu haku harimwe miji abasanga mfanyao endola ikawisofu endola wende humbizi wane mrumshe ngo baliombere wende humtia wende humtia wanasho hahongwaro hao wende wao mrumshe wende wao mrumshe ngo bali yao gharama ya dhahabu tena wabeha haya inswabili ujango ringo mwingario lazima waridi wafanye vao na gharama za sasa dhahabu tena wabali tena wende izo kalite kozofanyi harimwe babavu ya hatu zofanyi harimwe hatu